Oke, baik. Malah swallow guys. Nah, di sini tadi malam. Kita sudah check out dari karavan karena waktunya sudah habis. Jadi kita akan menghabiskan waktu dulu di botanical garden, menunggu jam pulang karena jam pulang kita nanti sore. Jadi kita harus menghabiskan waktu dulu di taman-taman saja. We don't know, we have to go, so we just go to the garden to spend our time. Yeah. Bagaimana Pak Kris? Apa kabar? Baik. Sedikit capek. Tapi senang. senang. Karena hari ini itu ulang tahun Bicu. Iya. How many years? 25 years old. 25? Ya, Bicu 25 sudah. Yeah. We just kind of go through here. We can take that path through the garden. And you? You want to take the bus? It'll just take it like one stop. Wow. Oke. Cepat. Cipat guys. Oke, guys. Heading that way. That way. Yeah, for sure. This way, yeah. Going this way. No, I mean that bus stop is going that way. Oh yeah. Ya. Yeah, we will. Malas swallow, guys. Panas sekali. Oh, perfection. Oh. Ride with your bags, maybe. No, don't do that. Maybe we just walk down here and then come in when we're in. Boleh lah. Just no shade. We can walk on the inside as well. Kita mau kemana ini, Kak Bicu? Adventure. Kita mau ke Adelaide Botanical Garden. Ini belum kan? We'll just walk on the inside here. Bawakan inside. This sucks for you guys. Ya. We'll just walk through here. How good's that? Wow. Bakarnya sangat bagus. Ada pakaian. Huh? It looks like a dragon. dragon's back, doesn't it? Well, like a dragon. Dragon's back. Oh, di sini orang bisa tidur. Orang yang homeless. Di sini juga. Oksigen, oke, Bang ikut ke. Oke, baik. Iya, kamu di Adelaide, ya. Oksigen.
Eril. Kita sudah mau pulang. Cuman pesawatnya nanti sore. Nah, kita sudah harus check out dari penginapan kita. Jadi kita harus menghabiskan waktu di bawah pohon saja, guys. Nah, beginilah petualangan kami di sini. Kadang senang, kadang susah. Nah, kami harus cari tempat untuk berlindung, menghabiskan waktu. Nah. Malasu. Malasualo. Malasu ya. Kamu di sana holiday bang ya? Ya. Holiday dan kerja loh. Holiday dan kerja. Ya paling banyak holidaynya. Kita holiday di sini di hutan-hutan saja karena uang sudah habis. Malasuan loh. You can walk just directly through here, but it might be easier for you guys. Oke, baik ya sudah begitu guys. Kita hebat betul ini karena kita tidak ada tempat lagi untuk ngecas lagi nanti. Oke, selamat.